angazi. Cha ngibonge nje ithuba namhlanje uNkulunkulu evumile ukuthi siphinde sibe ndawonye njengoba sasindaweni nalast. Sisabuya nalokho enesike sakukhuluma phambilini kodwa sesinesiphetho manje. Njengoba nasithuma ukuthi asiphinde sibuye ukuthi kuhambane siwumphakathi sikwazi ukuba neway forward. Njengoba sibuyile bantu abadala sibuya nalokho esokuthula njengamanje njengoba zikhona nezinye inkokheli esinazo kule moto le esizama ukuthi sihambe ngawo siphusha. Ayi driver ushwisi driver sonke oba sifuna ukuthi la siyakhona siphumelele. Ngizocela obhuti beyithule. Okay, sanibonani. Sanibonani. Yebo mtasa. Lo khuluma yomhlala ePula. Wakamalifani. Ngiyabonga ngiyikomiti yale phansi eGabon. Owaye mhlambe sithi eGreater Gabon. Ngiyabonga. Amandla. Awethu. Amandla. Awethu. Phakabani mahlali phakamani. Phakamani. Okay, ngikhuluma nomphikeleli kaMabuza, chairperson yangale eGreater Gabon. Siyabonga. Mwelambo mmeli bonke. Yebo. Uwabuwa ngithi philifiki. Organizer yakwa Gabon. Oleni phakathi? Amandla. Awethu. Amandla. Awethu. Amandla. Awethu. Anivakali kodwa shame ukuthi okay, igama lami nje ngisiziphendi ngohlazana ifana mntu mamsukweni uchabuti kayivani kodwa umncane. Di committee eGabon secretary. Umnel bunda dimela. Yebo molo futhi mombe mtase. Yabona nala nziba kaufela mna umntasa nzibi. Dansi. Sesikwenza ngale generation yamanje. Asafuna ukwenza into okuthiwa iphelele iphi. Sizothamba ogugula ubheke kuphi. Futhi ngosolo ukuthi sasenza ukuthi i-agenda esinayo nathi nje basihamba kanje khona basiphethe. Ubhuti uzayithula. Ngizocela nje emphakathini ukuthi sigxile ku-agenda akazokuthula. Sifocuse kukho. Makhona imibuzo sifocuse futhi la akazobe esho khona. Sidle inyama eyodwa makuyingulube sidle ingulube. Ngabe bikho ozoletha inkulu. Sanibonani futhi. Ngiyaxolisa ukuthi ngine phambi kwenu ngasichephesini yini. Ngiyamxolela ngisho. Okay. I-agenda yethu ihamba kasone. I-agenda yethu bese ngizocela ukuthi nginamukele officially. After sesiqeda ukuthanda kufanele ukuthi siqale ngaloko before sizithule. Then bese number 2 bekuyi introduction sesasi-introduce thina ne. Then bese ilento le number 3 item number 3 ne yoba report back. Item number 4 yoba way forward for ilento le march le izobikhona kusasa. Sasa sine march kule quarter camp eziwu7 esikhona la what 68. Anyathemba ukuthi niyazi ngisho. Bengicela ukuthi aniyazi. Siyaxolisa ke ukuthi singanitsheli ne. Hayi uchilo futhi cha abanye bengahathi. Okay. Yeah, laba bengingathendanga last week ne. Siye safika sasho ukuthi sizoba nemarch nge-19. I-19 lezo sikhuluma ngazo sisho i-19 lezi zakusasa. Sasa sine march kusho ukuthi kahle kahle befanele ukuthi sintshele before khona abantu esibanikeza ama letter from ngale eGreater Gabon. Mangabe unenkinga for ukuthi mangabe uyemsebenzini ngoba kahle kahle le march yethu besifuna ukuthi wonke umuntu sambe naye angayi emsebenzini. Abantwana besikolo nje kuphela esobakhulula ukuthi bahambe baye ekolweni because sifuna ama leader afundile ngisho. Angazi ukuthi ulento le because iletha bese niyenzile. Okay, mangabe khona ozoba nenkinga ngendaba ukuthi abe nenkinga ngokuya emsebenzini sasa. Ngibanikezile iletha abo baba. Bakhona ama letter azosho ukuthi
njengoba bengihleli ngayanga emsebenzini bekuyibangela bekuyini ne ngizozama ukuthi singayenzi singaprolong because sasenenye meeting lento le siyahlala nase Bloma nathi nasembaleni nezwakala. Okay, ngizothatha lonke lethuba nginikeze ukomanda uMkhalebhuti. Mayibuye Africa, mayibuye Africa, amandla, 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 abahlali amandla. Sanibonani bakithi. Bengizothanda ukuthi ngibulise umoya wesonto njengoba namhlanje ke siyazahle ukuthi iSunday. Siyabonga usisi ngokuthandaza. Umthandazo wakho ngathi ngafika la sefa. So bengizocela ukuthi uma ngabe mhlambe ke bakwethu uzoqala ukuthula i-presentation le esihlangane ngayo namhlanje. I think last besike safika emhlanganweni it was on Sunday. So now bezocela ukuthi abafowethu lapha mangabe mhlambe ivoice ama izwakala becela ukuthi sithi nje kancane ukuthi so that sikwazi ukuthi singe. I-reason ukuthi senzele ukuthi ke mangabe kukhona umuntu ongezwanga singathi hayi mina ngizwanga ngoba bengile kude. Say understand. Senzele ukuthi sonke si understand lento esingayo namhlanje because of I think isuku lethu elogqina lokuthi sidibane ku plenary yeMarch. Say understand. Bakwethu bengicela futhi ukuthi ke ningamangali manibona ucameraman umsebenzi wakhe ukuthi athathe konke lokho sikushoyo akwazi ukuthi akufake ku media. Ngoba senzele ukuthi sibe neunderstanding yento eyodwa ukuthi lokho esikukhuluma la we are not distorting anything. I-demonstration esiyenza la akusi demonstration ekuwukuthi iba nokungabazeka ngaphakathi okanye mhlawumbe kuba nefalasi. Senzele ukuthi konke esikhuluma if ever mhlawumbe bengasiyinto ebalekile or yinto ekukuthi izwenza sho ukuthi impilo zenu zikwazi ukuthi sithuthuke la emikhukhwini ngabe sithi cha imedia asifuni namafoni aswafuni only because of sine understanding yokuthi lokho esikhuluma ngakho amanga. Say understand. So that is the main reason ukuthi why kungalendlela. Bakwethu I think last njengoba besikhona la sikwazile ukuthi sithathe konke ekukuthi kunama leader abake bakubhala ngaphambilini ama letter nama petitions kwezinye indawo ukuthi yini into efunwa abahlali because of mawi leader hayi ukuthi uyazi yonke into. We leader because of uzalelo lokho but inhlakanipho nokuthi ube ne wisdom sikuthola la kini ningabahlali ukuthi senza ama public meeting senza ama consultation nani senza lokho because of sikwazi ukuthi nathi sizuze okuningi ukuthi ingaba yini into enihluphayo because of i-leader uma ngabe izo leader yona ihambe nithole isema officeini ngokuhlupheka kwenu but ingazange in consult kusho kona ukuthi ngamanye amagama uhambise amanga but i-leader umsebenzi wayo ukuthi ize la izothatha wonke ama frustrations enawo then ikwazi ukuthi ke iwaqoqe wonke iwanikeze ubani umasipala. So kubalekile kakhulu ukuthi ke to each and everything esiyenzayo sibe ne consultation nani nomphakathi wakithi because of even nenyanga lekuthiwa inyanga enkulu ayikwazi ukuthi igule uma ungekho eduze. Inyanga ikubhula mawulapha phambi kwayo. So nathi sithi angeke sifuna ukuthi sifanise nezinyanga ezikwazi ukubhula umuntu wasekudini. Thina sithi information ehambiswayo kumasipala kumele sithathe kini. Once singayithathi kini kusho kona ukuthi le information sobe sisikhandele yona. So asibange ikomiti laseqalabusha ngokuthi inibize nize sizokwazi ukuthi sishare sonke lokho esikuphethe. Uma ngabe mhlawumbe kuzoba nemibuzo then sikwazi ukuthi sonke sicacelwe and nathi sibe la for uku-answer ama questions. Sasho ngaphambilini ukuthi ke thina we are not here ukuthi sizo separate ama committee or silwise ama committee. Thina umsebenzi wethu ukushare i-idea esinayo engayenza ukuthi indawo yethu ikwazi ukuthi yenzeni ithuthuke. Asazi ukuthi ubani okhona omkhulu kunawo omunye ubani okhona ekuwukuthi kuyikomiti elingaphezulu lokho asikuzelanga and asizelanga ukuthi sizonixabanisa ningabahlali ukuthi thanda lo ungathandi lo
but lo oletha intuthuko lo kwazile ukuthi asivulele ukuthi masifika la eqala stations ama complaints ama grievances enawo ningabahlali. So ayikho into esishile ingakho last besikhona ukuthi siqokelele yonke information. I think abanye babonile ukuthi masiloku siza besiloku sishuda. Senzela ukuthi konke lokho uma sikhuluma at least ne media isikhulumele. Kungabi ngathi le information esisikhela yona thina emoyeni. Then the compiled report okanye mhlawumbe memorandum bonke kula. Ikwata campus yenazo emashini iGreater Gabon Malenhle Madikizela iBlomanat iKalabusha isiyahlala akekho fair enough and kaka understand and nokuthi alandelele ukuthi demarcation ihamba kanjani uzobuya okanye uzobhiyoza ukuthi nivotela because of mina ninikeza ama vote mara ama services kumele niwathole 68 kumele si understand ngaleyo ndlela. So last time masibona ukuthi ngathi kuna problem yokuthi as understand ukuthi demarcation ihamba kanjani sabona ukuthi kubalekile ukuthi simsikelele ukuthi nisibona sisonke njengoba sila sonke njengoba sila sihlale emikhukhwini but kumele uzibuza ukuthi why sikwazi ukuthi siphakame siphakama because of sine understanding yokuthi impilo enhle akusiyimpilo enhle for amabhunu kuphela impilo enhle akusiyimpilo enhle for abelungu kuphela impilo enhle akusiyimpilo enhle for ama black or clever blacks. Nathi njengoba sila siyayifuna impilo enhle. Then impilo enhle soyithola kanjani? If ever mhlawumbe ama leader alele or mhlawumbe asivusani. Okubalekile ukuthi sivusaneni and sivulane amehlo nomphakathi wethu usuvule amehlo so that bakwazi ukunderstand ukuthi sekuyiphindi. Bakwethu into esikhala ngayo la in a nutshell. Uma ngizama ukuthi mhlawumbe ngisummarize le ngiphethe ngapha isection 205 ile etela umgwaqo njengakhuluma ngasecaleni le imemorandum lana wangiphethe 2 ngiyenzela ukuthi nibe na understanding ukuthi umgwaqo soqele ngokusemthethweni lento esiyenzayo akusifake le match esobe sihamba umeya uyazi ngayo uspeaker uyazi amakhansela ayazi ukuthi kuzobe kune match sasa the peaceful one ayeyodlame ayeziphi ayogqekeza. Then ke amathumbu wale memorandum achaza ukuthi ke sifuna ama service stand ngoba sike sathola information ethi kunabantu abazohamba baye eDal Park. Then eDal Park babale iQuarter camp ezi6 babale iKalabusha isiyahlala ilindelani imbalenhle izwakala iGabon. Sa understand ukuthi labo bantu bazohamba baye eDal Park but umbuzo lo wasala ukuthi ingaba sohamba sonke na. Then ke ianswer kithi esiphethe amaphepha ithi no because of the allocated number is 3,500. Then ke if ku 3,500 iGabon inabantu abayingange 4,000 plus imbalenhle ina 4,000 plus or 3,500 and something plus izwakala mhlawumbe ne 2,000 iBlomanat mhlawumbe ina 2,000. Then i-reblocking yini ukuthi ke umuntu nomuntu makaphiwe istand ekwesakhe. Then kuvuleke imigwaqo ivuleke kahle open kube namanzi ahambayo angene emajaridini so that ama ambulance amaphoyisa icimamlilo zikwazi ukuthi zireach i-destination yala kuzobe kune sigameko somlilo. Then ke sifuna ukuthi kube ne-electricity which is temporary electricity while sisahleli because of into esifuna sifuna ukuthi ke uma ngabe abasebenza kwamasipala o president ama premier ama minister ama MEC ama MMC abo mayor
mababukela indaba bafundisa abantwana babo bonke abantu bakhona banamapasi kuba ngathi abantu abahlala emikhukhwini ubuningi babo abanamali kuba ngathi abantu abahlala emikhukhwini ubuningi babo angeke bakwazi ukubhadala ama services because of imqondo yabo iphelela phakathi kwezenke. Understand? So now into esifunayo ukuya phambili sifuna ukuthi sithi masipala lento ukuthi senze ama legal connections akusiko ukuthanda kwethu but because of siku struggle kumele understand ukuthi kungani kunemikhukhu egqwele. Why kune problem ye land is because of umhlaba we apartheid or izindlu zi apartheid bezinama site abonakalayo. But why now sithi siku freedom but ama site wethu mancane mawuqala ukuthi uyazamula isandla lesi siwele next door uthi ube nalo lokho umnikazi walomhlaba uthi ube nalo yena uhlala kuma hectares ekukuthi is 300 or 350 by 400 and something ejardini kwakhe. Uma ngena phakathi ejardini yakhe ungena ngemoto wena mawungena ngejardini ungena ngenyawo kanje sofikile eminyango kodwa yena ejardini ungena ngemoto before ayofika ku eminyango. Then ke umhlaba awunayo ukusuka from la ukuyofika eNigeria. So ke bakwethu that's why nibona you are not wrong guys ukuthi nisithole namhlanje ni occupy indawo because of nifuna ukuthi nani nibe nemizi yenu. Namhlanje ni occupy indawo ngokusemthethweni because of nifuna ukuthi nibuilde ifuture abantwana benu ukuthi mntanami mina ngikubekela wena kusasa ngoba uye esikoleni uzongibeka la. So now yingakho nenze lokhu because of nithi thina sizawungena umasipala uzawuthenga lo mhlaba because of asinayo imali yokwenzani yokuthenga umhlaba. Asinayo. Today sinendawo la kuthiwa kuseKhrizani le abantu abaprove kuyo. Asikodwa sithi simasha because of sine understanding yokuthi sidinga amalungelo okowethu because of the Bill of Rights isho njalo. Ngicela ukuthi ngingene ke endimeni yesection 205. Isection 205 yethu ichaza ukuthi kusasa kumele kube nabantu esibabiza ukuthi ama marshals. Ama marshals ku capacity or kuma participants abazobe bayipart ye march because of the estimation number is 1100. Then ubaba uzongiphazamisa uzawul add ngiyazi ukuthi uyinkokheli but ungasimanga. Ngicela ukuthi ke ku 1100 or 1200 lebhaliwe ama marshal afunekayo is 120 because afuneka ibhamu afuneka imimese mangabe ujwayele ukuphatha umese ushiya endlini ngoba la siya khona siyolwa. Iweapon ezobe siphethe ama tools of trade wama leader ezobe siwaphethe iphepha leli which is memorandum. Ama tools of trade ezobe siwaphethe ukula lempi ama placards azobe akhuluma nathi azobe akhuluma nomhlaba wonke. Kumele kube nama parking lots asihambi ngeimoto sihamba ngani ngeenyawo. Therefore akuna ma parking lots la sothi siyopaka imoto zethu khona. Therefore angeke sikwazi ukuthi senzeni sivale umgwaqo ngokweimoto but sovala umgwaqo ngani ngama home bodies. So now kumele understand bakwethu ukuthi sasa masiye machine siphatha at least ini igubhu asingaqhameli everywhere. Asingaphathi utshwala lowo kuthiwe zamani ukuthi ke niphathe amabhodlela a transparent sokwazi ukubona ukuthi lawo amanzi because of once umuntu esephuzile ugcina sekayenza izinto ezingekho emthethweni and uzobe ungazenzi because of akusiyamanzi ngisho la ayenza umsebenzi wakhe.
why sisizelela kakhulu lokho? Because of uchairperson okuyiconvener la ku memorandum la ku section 205 umthetho wechaza ukuthi mawuyigcwalisa le section 205 kumele nizibophe ukuthi akukho wrong okuzoyenzeka manihamba nabahlali or manenza le march. I-chairperson ubaba Mabuza okuyiconvener ogcwalise le section 205. Then i-deputy convener ubaba uMqwathi ngalenzansi uMentolo ngalenzansi eMbalenhle. Because of the section 205 idinga only amagama ayi-2. I-chairperson and deputy, which is i-convener and deputy convener. Ukuthi mangabe kuzoba khona abantu abaze bayenza izinto ezingekho emthethweni, then which means ngamagama so besenzani so besishisene umfowethu. Because of uthi mina yegama la then songene Eastland, then so reach a destination which is i-Triple-C kaMasipala. Isikhathi so suka laphana ngo-8 o'clock kodwa umzabalazo uqala ekuseni ngo-3 o'clock. Abantwana yibona bodwa abaye emsebenzini abaye esikolweni, so to speak. Because of into esifunayo sifuna ukuthi abantwana bethu babe befunda thina silweni inkululeko. Then ke funda imemorandum ngo-9 mazithi 11 o'clock so besisuka laphayana sasa kaMasipala 11 o'clock so besisuka. Istrati okanye ama-route ezowasebenzisa kuzobe kuyi-Eastland bese sithi uRutsi sihamba ngeBarwa abaya le nzansi bayohlukana khona laphana eMonkini eSabatha. Abaza ngapha obviously ngizobamba indlela yenu okuyilobeni nizoze nifike la. Then laso dispersa khona 12 o'clock sesiqedile umsebenzi wethu. Ngaphakamisa sizomkhomba akhulume the way afuna ukukhuluma ngakhona, akekho wrong, akazokusho umuntu nomuntu uright. Thank you. Lento leyo ukuthi manje siyazi ukuthi even nakusasa singakhona ukuthi emsebenzini le ncwadi lezi uzothola kubani eluthi izafinceda nakusasa ukuthi because anytime isitime bakasixosha belungu phela sinjani yabi thuki yantate la bua ka yona ya hore re tlo ya Don Park ona qala botjha maybe re 3000 and yena o badile batho ba ikana o badile hore ba batla Greater Cape from Cape until qala botjha it's close to maybe 10,000 ya batho, so ba tlo accommodate jwang batho a ke se mo ke be ya ka tsela e understand ya ba bona re bangata holo hore a ka re jetsa hore ba tlo kgetha and on ke bo mang futhi ba ile mo re ba tlo ba kgetha hore ba ye Don Park ba kgetha mama alusandele baba siwathola kanjani yebo molo honna Mphakathi incwadi zikhona ofunayo uzongenela isitili ngesizathu semali basinayo i-R1 photocopy sizomenzela iphotocopy simnike incwadi. Incwadi mphakathi okemsebenzini thina sisale sibonana ukuthi sizawucelwa bani babezi marshal so that late sizawuthumela uThabo noShwido noNewo basireport kwi-hoteli. Amen. Sasa izoba seyiphezulu yakhe. Siyacela. Nandi So that malifake as an armband sibone ukuthi bazi marshal so you report back ezawuziwa kumapolisi leyo. okay alright abakhweli baqala bentela ukuthi excuse nje kancane ngoba sebasilindile vele u11 sekashayile befaka ukuthi ngo11 sibe sesilinde siyaqala siyabonga.
ngegama uJohn Siyothula abangangazi ufikile kaMazisi so chairman wasesiyadla 99% bangazi khona oyi1 ongangazi for in case ngiyenzela ukuthi angazi kahle siyabonga sibongela ukuzikhathaza kwenu in a short notice the announcement yale meeting yanamhlanje sizocela ukuthi siqale manje because asingamela abanye phela umunye umuntu ujwayele ukufika vele izinto seziphakathi yabo so nabo abanye bazasithola sesiqhubekile bazawuketch up ngiqale ngibongele isikhathi senu ukuzihlupha for ukufika namhlanje abanye ngibabonile bengenze i-round angenze i-round ngibonile ukuthi abanye baye emasontweni but is an issue a very important efuna thina siumphakathi. The issue include all the settlement yonke, informal settlement yonke. The issue I'm sure abanye bethu sizwile before meeting lo ikhulumeka kwezinye indawo. Nami ngizwe abanye sebayikhuluma ngazi ukuthi bayizwile but I'm sure bazwile kwabanye. The issue ye march ezoba khona kusasa. Zoba ne march, i-march it's a peaceful march. Yafana nama marches ke sawayenza. Sibe nama march I2 I'm sure let's participate sonke informal settlement. This is our third one. Still the march le is organized with same leadership. Yasekhlale. Namhlanje sineyivakashi ekuyibo aba-organizer le march. Sisonke siyama leaders we informal settlement. Some of them bakhona abanye basase nama meeting endaweni zabo. Basa address umphakathi wabo. But leadership le khona izamile ukuthi kusukela izolo bahambe wonke ama section we informal settlement. Ukunikezana ngereport ephelele ukuthi kuzohamba kanjani ngendaba yemarch. Right, ngizoqala ngokuintroduce ivakashi zethu namhlanje. Kwi leadership ngizoqala ngakufa right ne. Bazazisho mina ngifuna ukubheda amagama. Ngoba ngizosho igama kanti ngishelo umuntu. Ngifuna abazisho leadership. Bazawasho ke amagama ngokulandelana. Sina leadership ki Thepe Mofokeng committee ya Gabon. Thepe Mofokeng Gabon committee. Sanibonani bahlali. Amandla. Amandla. Mayibuye. iAfrika. Lo khulumayo umhlalepule Malefani. Ikomiti lase Greater Gabon. Yabo. Molweni. Amandla. 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 Nodlulwa ndimndiyi-1. Molweni umphakathi wasehlahlala. Igama lami ndinguSiziphehlazane ngumamsulile uChambuthela Pokotho Mnqanyelwe. Ndiyikomiti eGreater Gabon. Thank you. Sanibonani mphakathi. Ngumqwathi lo chairman wasembalende lemikhupheni. Sanibonani phakathi. Amandla. Amandla. Phakamani mhlali babuhlali phakamani. Phakamani. Umphikelelo wamabuza. I-chairperson yase Greater Gabon. Leadership yasekhaya ke mshothi abantu but ngazisho hey kulo yi1 kule 100% ongakwazi. Sanibonani? Hayi
Ngithe sanibonani. Yaphila? Hayi manje. Yaphila. Hayi. Oh uye lo yamama lo ya. Usisilindani lokhulumayo wala ekuhlaleni. Kubanye abantu ngumama ngisho. Sibona. Sanibonani? Yebo. Lo akhuluma yo uMamkenge. Umuntu wamanzi. Hayi yabo. Okay, siyabonga mphakathi. I'm sure siyazi ukuthi abo bana abame lapha mfowethu. Njengoba sengishilo asiphelelanga i-leadership yonke yase informal settlement ihlangene. Nalabo abanye from Elindo Buhle, from Blois Blomanati, Kalabusha, bakhona abanathi that nje nabo ba occupied kwezinye indawo. I-leadership beqedwe kuyo address iKalabusha manje njengoba bazama. So we can't take more of your time. Sizovele singene endabeni. Ilizwi lami liphansi. Lingasabi ukumtshela ukuthi isaphezulu kodwa ke ngoba ngiyalithemba uzama ukuthi mina ngilikhophule before nina nizongicela. Ukuqala ke igama lami ngumhlalepula Malefani from ngale eGabon informal settlement. The reason behind ukuthi ke ngisichaza ukuthi ngibuya eGabon ngiyenzela ukuthi ke ama questions angaveli ngathi i-service delivery kufanele ukuthi ngabe ilethwe yithi manje ayizanga ngiyenzela ukuthi ni understand ukuthi nathi sihlala khona emkhukhwini le inkinga nama frustrations enikuwo nathi sikiwo i-different ila ekutheneni singama leader then nomphakathi okunye futhi ekubalekile ukuthi asikwazi ukuthi sinilide without having to consult nani ngoba nani asikwazi ukuthi sibe ama leader ngaphandle kwenu and also asikwazi ukuthi ke sithi size la ukuzonitshela size la ukuzobonisa ngama la ngaphambi kwenu bathi uthola ukuthi ngokwe academic record uthola ukuthi umdala kimi then kuhluka la ekutheneni mina ngiyilida kuwe because of sihlala sisonke and mina ngikustruggle now kwenzwa ama letters ukuthi ayoqela idingo ezinazo la ehlaleni then konke lokho wasiletha la ekutheneni kufanele ukuthi kuhlalwe phansi then sidingide lolu daba lokuthi service delivery iza kanjani ebantwini then ke savumelana ngelilodwa elithi asihlaleni phansi sidrafteni into abayibiza ukuthi i-memorandum ezosilithela ku-peaceful march. I-march lesiya kuyo i-march engafuni ukuthi kube nodlame. I-march esiya kuyo i-march engayifuni ikhali. I-march esiya kuyo iweapon esoyisebenzisa ukulwa impi lesibhekana nayo because of singama leader akumelanga ukuthi silide ne-convener which is i-chairperson ngenye language, i-deputy convener which is i-deputy chairperson ngenye language. Then ke ubaba Mabuza lo esimbonayo ngaphambi kwethu uye ozobehola imarch ezini i-convener. Then ke ubaba Mqwathi ubaba Mentolo lo ekukuthi uzoba uye i-deputy convener uye umuntu ozibophile naye wathi ngicela ukuthi nami ngibe ipart yabantu abazibophayo ngegama lami nge-ID number yami nge-signature yami because of ngifuna ukuthi ngimele ini abahlali because of nangakhi. Then thina sathi no abantu i-estimation number is 1200. That 1200 icala ukuthi thina masenze sho ukuthi siba nama marshals azokwazi ukuthi ayenze sho ukuthi imarch yethu iba imarch yabantu abanesidima abane understanding nokuthi kuwa kanjani phambili. Then ke sathi no abantu ekufanele ukuthi babe ama marshal kumele kube abantu abayi-120 which is umuntu la sithe kuzoba yisilver neyellow ledume kakhulu. Iyellow bese benina iba nama straps lawa asilver. Sathi eyiphi indlela esingayenza ukuthi sithole that ama reflector
sathi imatch yethu soqala ekseni ngo3 akunamuntu oyemsebenzini ngizoyichaza bakwethu nibe neunderstanding kuyo yonke lento because of njengoba ngishilo ngithi wonke umuntu une right ukuthi azobuza ama questions but umuntu une right ukuthi ekukuthi at least makubhalwe ama letter for abantu bakwazi ukuthi bahambise ini ama letter emisebenzini isikhathi lesi sisibala ngo3 kuba ivangeli engilifafaza la because of ngiyazi ukuthi kwezinye iquarter cap already sesikwenzile lokho because of sifuna ukuthi ivangeli malibe lodwa ama route okanye indlela ezozisebenzisa kuzobe kuyimonki then sihambe songena eIsland then iIsland is leaded to a destination which is kaMasipala e-CCC then ke isikhathi sihamba kanjani njengoba ngichazile ukuthi umzabalazo uqala ekseni ngo3 then mazithi 8 o'clock siyasuka then mazithi sasa mabahlushwa something bathi la leader wasebenzi kanti bakhohlwa ukuthi silida nina but ngokusebenzisana ioffice le speaker ioffice lama MMC kulama departments esiwaqelayo especially human settlement ne roads because of uyayibona ukuthi imonki njani is under iward yethu hence sisho sithi ama grievances wonke ahlanganisa zonke le iquarter camp nezinkinga zakhona then ke ukhansela naye uzoba yipart iCCC manager uyipart because of la sizobe sigedere khona kula yena ayi manager khona of which kufanele ukuthi ayenzeni ayithole imemorandum amathumbu wememorandum in summary achaza ukuthi into esilwelayo silwela umhlaba silwela ireblocking so that kwazi ukuthi at least ube nestand sakho kahle ngokukhululeka ukuthi makube namanzi silwela clean water temporary electricity ireblocking check numbering so that umuntu wazi ukuthi ijaridi lami liphelela la and elami ngongempela then no masipala azi ukuthi lelo charity iphethe plus minus 2900 then imbalenhle iphethe plus minus 4000 iGabon iphethe plus minus 4000 iBloemfontein iphethe plus minus 2000 izwakala iphethe plus minus 2000 bazo allocate this year then meleni sibuze ukuthi nina nangena 2016 ngiselele unyaka wedwa ukuthi nibe ku 10 years but abakwazile ukuthi bayenzeni babhalise last year ba qualify last year bazo allocate this year abanjani sithi asivimbi because of sine understanding yokuthi labantu ama South African citizens nabo babhalise ngama ID wabo kodwa sithi thina sikuphi the implementation has to be the same i-service delivery mayiza kumakhelwane nakimi mayifike kulapho ke bakwethu la sikhona khona angeke ngibe mningi ngoba masuka la soyenza i-public meeting eBloemfontein then ngo4 sobe siyenza la eMbalele so ke sizobuza ama questions according to lento esikhulume ngayo bakwethu la kumele kucace kakhulu sizocela mhlambe one of our leaders or chairman convener mhlambe just one word la angagcwalisela khona whatever ku statement ezinikezwe leadership ukuthi mhlambe nalapho sekhona kancane athi ukufaka amagama khona bobani kwenzana abantu baba confused nje ngamagama amaningi ne yeah amagama wequarter games ethu I'm sure siba u8 informal settlement ufuna icacekele iGreater Gabon of which igama esilisebenzisa sisonke si quarter game sonke but iGabon yajwayeleka ngokuthi iGabon le elana ngithi yeah but iGreater Gabon nathi asisibiza sonke bathi nisibiza nini nonke siGreater Gabon but isase iGabon ngithi nayo yeah so ikhona iGabon
kuba imbalenhle imadikizela ile next door yethu awujump desert. Yeah. And then siba neBlomanat. iBlomanat is just after iMoki. Awuqeda ukudlula imbalenhle. Bese kuba iQalabusha. iQalabusha ile ngase station. iQalabusha ifana nathi ifika ichayise siyahlala hlangana nesiyahlala somewhere somehow. Right. Bese kuba isiyahlala itself ila isikhona la. Yeah. And then kuba nezwakala. Izwakala izafuna ngichaze nje. Le egcina ngiyazi amathuna akudala ngithi siyawazi. Yeah, ngale ngasesikole. Yeah, izwakala ilapha. Naye sewardini yethu. Informal settlement nayo. Isase 68 nayo. Sinolindo ukuhle. Leyo iward 69 yonke le ihlangene. Informal settlement 68 sorry. Ukomandazana khona ezinye izinto azangazazi. Zozakuthi isikhathi. Isection 205 ifuna ukuthi sibe nama-marshals. Njengoba sho ukuthi ama-marshals babe 120. Lawo ma-marshals lawo ufuna ukuthi abe ne-uniform. I-uniform yabo kuyoba yikipa nama-trouser izithawupayo ukuthi nizoba iphathi yayo ibe nje ama-marshals. Angazi ukuthi uzosebenzisa kanjani lento i-check esibizweni. But thina ngale sesiqalile bese ngoba akumelanga ukuthi kube khona isquatter camp esingathathi ilento iphathwa masimanje. Wonke umuntu okhona kule quarter camp udinga lento esiyidingayo sonke. Bengizocela ukuthi futhi nenye into abayikhulumile lapha e-present. Bakhulume nokuthi akumelanga njengoba simanje la sohlanganyela khona eMoki lapha ngase Sabatha. In terms of eyamaletha azowathumela emsebenzini kuma-referrals mhlampe masebefona bazothola bobani or khona istamp esizocertify ukuthi kusasa kwenzeka into enjalo kuyo abantu esibasebenzayo futhi more especially makuyimande banocabanga kakhulu ukuthi hey into enje uyayibona that's why ungakwazanga imande strict kakhulu uyayithola langa nje eyami question ithi ngokwe-stats ngendlela abeke ngayo uleader la it's about 20,000 wabantu ngokwendawo but kuvakala 3,500 namavoti ahamba mhlambe ku-15,000 ingaba lo 3,500 bawucreate kanjani phezulu eofisini because it's not even 20% of abantu abala mawuzothi 3,500 out of 20,000 wabantu plus abantwana number 2 akwazi noku-adjusteka mhlambe lo-3.5 because indawo zininzi ezo-ownwa ngo-government for ukuthi abantu abaninzi at least majority i-benefit umbuzo olandelayo abazohamba fine uyibeke kahle babahambe kahle nosalayo asale kahle le ndawo le ayiveli kumephu le senjo kumnyama nje money of rep n2 so siye saba ne-meeting phambilini uJohn wakhuluma kunamaphepha wayaphethela nawe yakhuluma ngokuthi yakhuluma ngokuthi le komhla kaJune end of June somewhere le ndawo elokhunjaneni eDel Park izobe se-right manje umbuzo wami sekutheni ngoba bamnikeza isikhathi manje masakajampa manje angeke bathi lamaphepha lawo masamnika isikhathi ngesikhathi esisodwa sijampa ngafina late abeke kube nenkinga endaba kuyideka any requirement a special athile so that lokho kuyosuka abaqualify le-3,500 yabantu and then abaqashela amaninzi bezowabuza abuveleni abazosala benza njani kanti le ndawo ingani njengamanje akunamanzi akathemorwase enalowa electricity no reblocking bazosala benza so since wonke umuntu kumele abe ne-reflector laba abanganayo kwenzakalani nabo because abanye bethu asinawo ama-reflectors so umbuzo wami yiloyo ukuthi since imashi yakusasa
kudingeka ama-reflector so thina-ke sisala kwi-position okay ngoba ngeke sibe nawo sonke ama-reflector. Okay, siyabonga. Okay, for all umuntu ozofuna iletha. Iletha inama-contact, ine-stamp. Sizathi mhlawumbe asiqeda la. Whoever uzonida iletha uzawusondela. Sizayilungisa nabo mamamvela, abo system la. I'm sure izofuna ukuthi sibe nawo ngobuningi kulabo abantu. Asina guarantee ya. It's the report esiye sayithola. If you will remember, bengiphethe i-report. I was giving a report. We've been getting reports since years ago, but ama-report our manifest akwenzakali. Uyayibona? So besi-estimate athini ukuthi kungenzakala thini ngaleso sikhathi. Uyayibona? But u-leadership u-explainile ukuthi whatever esiphushayo manje siphushele ukuthi njengoba sisesela. And ngine understanding yokuthi ke abantu seba nesikhathi eside bafike ne uma ngiqala ngikhuluma ngele ngathi good people thina we are leaders ukuthi sithathe sifayela thina we are community leaders, not even a single person omela ozothi yena we ward committee. Not even a single person lo samba naye la ozoma athi yena we ward committee or council. The very same questions enisibuzayo ile ma question nathi eswabuzile ukuthi ku 3500 esi-allocate yona singama informal estimate. We are not fighting a losing battle. The 20% okhuluma ngayo ukuthi is not even 20% because of the number is very small. Yes, sibuzile nathi. Hence sikwazi ukuthi sibale according to ama estimation in terms of ikwata camp zethu njengoba ngibala ngithi if imbalance izovela ithi thina uya plus minus that number enkhuluma ngayo thina sodwa nje kuphela, then which means kulapho nizowenzani nizoxabanisa amalist sinamanzi sinogesi indawo yethu i-reblocked wonke umuntu uyakwazi ukungena wonke umuntu ukwazi ukuthenga imoto yakhe i-access ye-ambulance iyafika i-access ye-metro iyafika i-access yelona yeyicimamlilo iyafika ngoba sikwazile ukuthi sivule i-space. Say understand? So impi yethu nje ilapho ku-service delivery kuphela ngaphandle kwento eningi. Hence ngisho ngithi akunamuntu ozophakama lathi we ward committee, akunamuntu ozophakama athi we council. Lempi silwa singamalida ikanjalo lo ne reflector makazama ukuthi ayibhale i-reflector yakhe abonekisane ngayo because of asinayo imali yokuthi sithenga ama reflector, but thina sinani sinomlomo ukuthi silwe i-service delivery, but thina lokho kukithi ukuthi bakwethu one reflector makaboleke ongana reflector ngoba siyathemba ukuthi njengoba sisonke la mhlambe singaba yi-2000 but ama reflector ayi-30 angaphuma la kukithi ukuthi thina masebenzisane senze sokuthi we work hand in glove namakomiti wethu ubhala i-reflector yakho so that maseqediwe umzabalazo then ibuye solar back.